Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganaron mga bagsami, mga pagariyami, mga bubayami, kapapantagan na dimuntay sa giyang kaya live tano, video tano, panginang si ko Allah subhanahu wa ta'ala, banganusan mapipiya si ko mga darpayo. Agu baluin wa Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaya ditano di ka pamamakindag si ko mga dawan wagamatan wagama Islam. Pednian si ko mga kamapian tano si sa alungan na mauri. Penalamatan tanupan aging kay Arab sa kapaguluan niro naging otoa pagriyakan na si Sheikh Zain pada sansiran wallah sa mga saning papayang mga abdian aya mapamagusakan sa aging kay oras masasangan nun mabu naging kay ujub syurut ujub wa sihhat as-siyam away syurut ujubi wa sihhatis siyam. So mga syarat kewajiban si ko kapuasa agusukap ka korikyan. Gingya tapik tano bendingan taniman to na pamako pagkadua tano nga bagi na paganayron na syurut ujubi as-siyam. So mga syarat kewajiban si ko kapuasa. Ikadua na syurutu sihhatis siyam, so mga syarat mga pakaian akap ke korek agiyang kutuah ditambah ka pamuasa. Aya unaan tanoron nagiyang ka iya mga syurut o kewajiban si ko kapusa. Okay. So unang penulitan noron kapag usaya na tunay imaan na asiyam. Makaysa na kabatiatan si kung mga kitab, kisulat ng mga fukaha na makaysa na kitab asiyam. Makaysa man na kitab as-sawm. Okay. Tunay bida no sawm agususiyam. So mga ulama na tigira na, dedin abida na na, malagid na na. Okay. Inunta na, so mga ulama luwawi na tuturgunira so di ka pa kami bida. Oay, masala siko tira na la taradufa fi al-lugha. Oay, na tigira na so as-sawm na a'ammu min as-siyam. Oay, so sawm na mablangi maanaw po so siyam. Oay, ugin na bagina ni pamagusin tanong. Ay pamagusin tanong man to, nagyang uto ang mga syarat o kawawajiban si kupuasa na mapasaduto na sa mga syarat akap ke sah, kap ke korek o kapusa. Taib. Paganay asyarat upun mapadalam si kupisa katawan rakatano na keskaton so kapusa oy kisugun so kapusa na paganay ron na al-Islam. Mabali upun mapadalam pamana mag-Islam ibarat so kafir oy na andid ni masa akapag-Islam yan na keskaton kisuguun so kapusa. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Hais kanu amya maratyaya, na inipaliugat rakano, so kapusa sa dataro kinipaliugat nun so ko, si kumyona niyo, kaangkan mabeloy akikalakan. Okay. So Muslim, nasa sakat nun, so kapusa. So kafir,
na nabun sa katay kapusa. Api apa sa kaniyan na ami kasalungan na mauri na pumagitong sa kaniyan. Oway, sabi ko kababaloy niya na ayamanan niyan na miyongker, kafir, na nabun sa kataso kapusa, ugay na aya sa sakat nun, nagiyan ko ito kapag-Islam yan. Okay. Na andin di kapag-Islam yan, naskat nuso kapusa. Iti pa ganyan syarat, kewajiban siya ko puasa. Okay. Ikadua syarat, upun mapadalam si ko pisikatawan na wajibun so kapusan yan na giyang ko tuwa mirampay so kabaligan so watak. Ano ni kabaligi ko watak na kisugun na giyang ko tuwa kapusa. Uway. Ani ako na baligan na akila. Uway. Pun kabaligi so wata na kisugun so kapusa. Akila na ikapatay niya syarat ikapatapakayan na membalis kanya na pamana akil. Oway, kenapa pembetangan, kenapa kadai sa tanud. Oway, na opun tumapadan si upisa katawan barat na suwata na kia beligan raks as kanina makatatanud sa kanyan kenapa kanyan kenapa keadaan sa tanud. Oway, napatuto na giyan ko to kapusan niya. Ikadua to na balik kabaligan so maraw takir balik so wata. Ikatlo na anya ko na akilan na giyang utuwa mabalis kaniya na kenapa pembetangan barat na makatatanud sa kaniya. Giyang utuwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin manai rufi'a al-qalamu an thalatha عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. Oy. Na melo iro nagiyang kutuwa yung kaya hadis na yamaan na niyan na pamakukuhan na piyakada ko giyang kaya keloy saya talo na piyakada ang sudusa sa pagana iro nagiyang kuto at tuturugan taman sa makanaw. Ikadua na so wata tama sa kabaligan. Ikatlo na so pamanada tanudian taman sa imanan yan na makatanud sa kaniyan. Aya pa kasi saya na so wata dapan maraw takir balig ugid na sa kaniyan na mumayiz. Aya man na mumayiz na giyang ko tuwa sasabot niya so barat na sugo na ka na sasabot niya. Oy, sumasabot. Oy, so sumasabot tawata. Api pendamiran pa sa kirbalig. Oy, berat na 5 ragun, 6 ragun. Ugiit na giyang kutuwa pamana pamikiran niya na makasasabot. Oy, sasabot niya so pamana kap susuguan. Oy, api pendamiran ta kirbalig. Na upusas kaniyan na sah aging utapusan niyan ugi inuntan na diun ipaliugat so kapusa. Oy, gitu. Ikapat syarat apun mapadalam si upisa katawan na kewajibun so kapusa na giyang kutuwa al-qudrah. Oy, giyang kutuwa kapakagaga. Na upun kapakagaga pusa nakes katrakaso kapusa. Oy, so di pakagaga na 2. Udis kanian kesakit na mialox. Oy. Paganero naging ka iya kesakit. Sub kesakit na telo bagi sub kesakit. Paganayap kesakit, buntal ap kesakit, buntalo kesakit na zala aqluhu. Oy. Ayamanan yan na giyang kutop kesakit na di makatatanud sa kaniyan na ayah kukumanian na kenabon wajib su kapusa agu kenabon yang kailangan uba maka fidya
agu maka kifarat, agu maka bait sa puasa. Sabab sa kanyan na da akalian. Na makasusul saya so mialoks so tigtan wa biungo. O punso tao na meran pa sa giyang kutua sheikho kaudi na giyang kutua tanto miyakalay ided na biungo pen oy na kanabon keskat so kapuasa aguk na ba mga kifarat aguk na ba mga fidya na ba mga pemagana sa panganangkan si kung mga miskin agudinan kebayadan kagiya pamaukuan na biungod din did na pamana di mga tatanud oy. Ikadua akla si buntal o kesakit na magkana indahu maradun la yurja zawaduhu oy. Man kana indahu marad la yurja zawaduhu o la yurja bur'uhu. Giyang kutua kesakit, giyang kutua sakitian na da Panginamon sa makapias kaniyan. Ibarat na tigu mga doktor oy at tigira na giyang kayap kesakit na din na Panginamon sa ayamanan yan na makapiyah. Oy. Ugid na adna utkian makatatanod. Oy, midagu giyang tapiagu sitan o kagiya kesakit na kaya din sa tanod udi na miyaloklok sa biyong kaya din sa tanod kagito na dinan kailangan so kapusa agu di pakabigay sa fidya agu di pakakifarat agu di pakabit sa puasa giyang kay naluitan no nagyang utap kesakit ala yurja bur'uhu aw la yurja zawaluhu pamao ko na kaya din sa Panginoon mo makapiyah. Oy, di guma doktor agi yang kaya kesakit na did na ya parapia. Nah, anto na mo bigo komanian, ako komanian na parabukas kanian. Oy. Parabukas kanian aguraks amaka pagana sa panganakan sa mga miskin. Oy. Giyang utakateru Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Oy, mga paganas kanian. Right. Ikatlo buntalop kesakit na giyang kutua makana indahu maradun muaqqat. Oy. Giyang kutua adna sakit yan na ibarat kedebu. Oy. Kedebu giyang kutua sakit yan o geid na pekararad sa ikudinian di ayamanan yan na kapamuasa. Ibarat na giyang kutua sakit yan na adna arapun sa madebu si mga pedagawi na keda oy ugid na upamuasa na keraradan niya sudinan di mana ni na keraradan niya so giyang utap kegdemiya na sakit na aya ko manen mabu na pagabukas kaniyan ugid na mbayadan niyan si ikum mga gawi apakagagas kaniyang pusa saan sa kapakagaganiyang pusa amiko ibarat na mapasad sa Ramadan na san sa kapagaganyan pusa na kebayadan niya na giyang kutua din yan kapamuasay sabab sa giyang kutua kap kesakit yan. Why? Giyang takateru Allah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Na giyang utapya busita no. Why? Sub kesakit why na di peragaga barat na giyang utaka parapusan niya na parasusakit yan na aya ko kumanin na kapangis kanya na ay manan na muka ugid na mapasat sa Ramadan na may din yan agi ang utuwa din yan kapamusay dito sumakla si sakit papakay no so kabuka ato naging kay mga sakit pag ganero na sakit na al-marad alladhi yazidu inda yang kutua sakit yang kutua ka masa adina di kapamuasa na pakala yang kutua ay manan niya nasakit yan oy kailangan so ay manan niya nakapakanian ibarat ka para an kagagawlawas yan na piya kayrun wagama Islam amukas kanyan oy. Ikadua na giyang ko to sakit
ibarat to giyang uta sakitian na ipusan niyan na kauri agiyang kutuwa kakebulungiron giyang kutuwa kakepianian na kepakais kanian muka ibarat yan na sub kesakit kailangan yung suminti na sa bulong siko dundong siko Ramadan ibarat to din yan na to mainom agiyang uta bulong dinan malambad na kauri agiyang uta kakepianian ugi na pakala na kepas kanya na muka. Okay. Ikatlo, sakit naging utuwa sakit ibarat ipusang ka na detaro perangkad natian ka di nga kegegah bakagdam ka sa mga pamana mga sasakit ibaratnya na detaro ulcer ibarat to oy ibarat to ipusang na tanto di konteng ka oy na kepakai ibu kang auto biarkan kau selama ibu kang auto ugi idna kita nu pengalipatan kebaidan kah si ku mga pedagawi gina nipat mga syarat au punanan mapadalam si ku pisakatan rakatano na keskaton so kapusa kisubuun so miya wajibun so kapusa si ku bulan Ramadan oy pangenero na al-Islam kedua na al-bulug kabeligan suwata maraw takir belig ikatlo na al-aqal mabalis kanya na ay manan yan na makatatanod na bepetengah ibarat ikapat na kegegenyan na miya pa magusitano so di niya kegegesu kapusa oy piterutano kagia adua udi malay ided ibarat na miya kadalay ided na kesakit gina ni pata mga syarat kewajiban yung kapusa isa pun ipugmano no maulama si ko mga pedosayan nagyang utwa al-iqama. Oy. Igilasot tao na kanabas kanyan di malaya-layag oy kanabas si salakawan na wajibun agyang kuto kapamuasan niya si sangging kaya Ramadan. Oy. Igira di meleleg sutaw. Berat nasis kanay sa trabilo, may trabil si kumangawatan na darpa. Why? Kanaba milelega si bu damada si ko ingdian. Bara na si kumawatan darpa. Why? Na sama no to na kanabon sa sakataso, kanabon wajib su kapusa. So di meleleg na talawa katirusan mga ulama. So jumhur al-ulama na aya kabasairan na sa kanya so di malayalayag na bukas kanyan o dis kanyan pusa o ay yung tuwa barat na so jumhur na aya katirwiran na igira di malayalayag sutaw na kailangan sa kanya na mga pusa yung takatirwala wa antasumu khairul lakum. So kapusa niyo nagiti pinakamapir kano. Okay. Inutan so al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na aya kabasan yan na tigina igira di mleleg sutaw na diskan yang pusa aya mabuhay ni dalilin naging takatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin manai alaysa minal bir as-siyamu fis safar. Okay. Pamanang labad ko kapangunutan so di kapamuasa si iko masa di kapleleago. Inutan na so sabi ng mga ulama. Okay. Na tigiran so tigil so di malayalayag na ay tigil na pagilian kita tigiran na yura'i al-arfaqu bihalihi. Pamana ay pagilian niya na subtadiyan. Ibarat na giyang ko to kaplelek na kirgna nga uba ka pusa barato pusa ka na tantuak pakasagad ka sa kamarganan na mas mapian na giyang ko to kabuka nga o paano kagaga nga na pusa ka okay barat na yung kaplelek na pusa ka na dir ka pakararad na mas mapia
mga pusa ka. Yung utwa hadith hadithu Amr ibn Hamza al-Aslami as piyakay siya so Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin na, ya Rasulullah, inni mru'un kathiru safar wa inni asrudu sawm. Okay. Sana tigin na, ya Rasulullah, sana tigin na mapasang ako'y kaplaylayag. Okay. Mapasang ako'y kalalakaw. Giyang utaminisi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na mapasang pa ni kapusa. Okay. Natunatigin, bako pusa. At natigin no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tigin na, in syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. O kabaya ka, na pusa ka, na o kabaya ka, buka ka, na buka ka. Okay. Iti dalil, aging utama ulama, tigiran, apagilain so hal, so betad, o playlayag, o pamakog yung utang playlayagyan, na kagaganian, pusas kanian, mapansas kanian na, diskan ini melelayag na pusas kanyan. O paano ay kailan yan na kirgna nun. Pamako pusa na pagkasagan sa pinakamargan. Na ay mapinagyan utuwa kabukan yan. Sama niya na miya pag-usay tanoso syurut ujub as-siyam. So mga syarat, mga pakayan o kawajiban si puasa. Na iman to na ayap man na pumag-usay tano na syurut sihat siyam. Okay. So mga syarat, mga pakayan, o kapkakurik, o kapusa. Yung utamiyaw na mga syurut, o kawajiban si puasa. Okay. Ay man naging kaya syurut sihat siyam, so mga syarat, o kapkakurik, o ditan di kapamuasa, na ibarat, o mada, si ko pisa katawan rakatano, naging utwa simbanian na, ay man na diketarima. Okay. Ibarat ko na yung tasimban niyan na di makakukorek. Okay. Natunay paganay, asyarat o kapkakorek o puasa na paganay ron na al-Islam. Okay. Yes, sumabaloy so manusia a Muslims kanyan. Yung emyalitan ng al-Islam na syarat ini ko kewajiban siko puasa nagu syarat tepen o kapkakorek o dinen di kapamuasa. Okay. Ito kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Why? Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, ada amiyakaran seko kaketarima Allah subhanahu wa ta'ala si mga pamamagayan inunta na inungkira Rasulullah subhanahu wa ta'ala agupiakan pugagiran so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nag-isyarat ang kakukuriko dengan pamusa na kailan na mabuli sa tao ay manin na Muslim. Ibarat sa tao na barat na suisa kawalay na adna misasang yun ibarat na nabuskanin Muslim, ibarat na Kristiyan, udi na kuha na pinto na si kumasa ulan-ulan Ramadan na di pusa sa mga Muslim sa giyang kutuwa mababaling kuwalay nas kanyan mabunami pusa sabab sa pamanap ke mamalas kanyan na inutirima lagi ang utuwa ay manan yan na dinig ka pamosa na sama no to na di ketarima. Okay. Sabab sa kanyan na kanabas kanyan Muslim. Okay. Ikadua iti paganaya syarat. Okay. Akak kuri ko simba kapamuasa. Ikadua nagyang utwa inqita damil haid, inqita'u damil haid. Uway. Ikadua kapkakorek, kapkasah udi kapamuasa utaw. Si ronay si ko mga bae. Uway, mga babaytano na igira amasa amyada unso haid. Uway. Barat na igira subabay na miya means ibarat udi na miya sutigtanwa miya kumusubisitan yan. Na pusas kanian na di ka korekso di na di ka pamuasa. Okay. Ay ka korekian na ami kumada agiang ko tuwa sutik tara bisitan yan. Okay. Iti kadua, ikatlo na inqita'u dami an-nufasa. Okay. Giyong utama ni nifas mimbawa ta
ibarat oy na diun ibarat to pusas kanian na di kesah so posan niya ugi na ani ni kado na gyud kanini fasian na gitu pun ka masah agi yang uto adinan di kapamuasa. Ay ikapat na at-tamiz. Why? Ikapat na at-tamiz. Why? Yung uto ay ibarat na wata na sumasabot na upama ko pusas kaniyan yung tawata masisipat na kita at tamiz ay mana tamiz naging tawata api pinda kabeligi na sumasabot sa kaniyan na upusas kaniyan na kesah ke kori kagi yung utwa ni di kapamuasa inunta nakalabong sa sakata so kapamuasa api miyasah so puasa niya nakalabong sa sakata so ay mana niyan na dinedi sukapusan yan kagi dito ni pausay giman ta dito ni pausay na so mga syarat ukap ke koriko ay mana di na di kapamuasa taw nagi mabali yung tawata mana na sumasabot api pendamirot sakir balik so mga sahaba yala sa mga sahaba sa mga wataira na berat na maratakir balik da kabaligi na sugun siran ang mga pamuasa siran paraan malayam siran pusa. Na pagi sa kekorek kita di nani ka pusa. Na kekorek kay gia piaw setanwa at tamiz na pede ko syarat akap kekorek ko ay mana niyan na simba apa dun suka pusa. Inunta na dirong keskat diron nabon wajib suka pamuasa. Ugid na may kas kanyan na mamuasas kanyan. Nakagis kanyan na sumasabot kanyan api ang deka beligi nang belas anun Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima na al-aql. Makatatanud so kwan. Giyong pamanaso di pusa na makatatanud sa kanyan. Barato di makatatanud na di kesah giyong kutua di nini ka pamuasa. Ay pa kaysa ibarat na so majnun, ibarat na pembedang ibarat na si kumasa akapakatatano diyan na minit sa pusa. Miya peniat. Oren yan na miya lugun lagi yang kutua di na nakapakatatano. Miya lugun. Si ko kadungdong si ko Ramadan. Tama sa miya kanaw na magan sa okwan. Ay mana niya nakambuka sa iftar. Nasama no to natirima lagi yang kutua. Ay mana niya napuasan yan. Sabi saad na riyaw tiyanon. O pamak mga sukmitang na miyaw lugo na kita beteng yan tama sa miyaw masifta tama sa miyaw maso kabuka nagito pa nga mga tanod nasama no to na dama pusa gitu ikanam lagi yung utuwa an niya kailangan nasukap niyat o pusa sa gingi Ramadan. So wajib di maulama na kailangan ng mga paniyat si kupaganay ayamaan yan na si kung gagawin ng mga paniyat din. Inunta na susunna mga barat na puasa bin na sunna nagkapayakap niyat yan namin kumiyapitad barat na dali naging utami ay sa nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisyo niya so mga pamilya niyan yung ito isa ko mga karumanian na inuad na panganakan tignan na na tingin na idan fa inni saim o kama qala alayhi salatu wassalam tingin na panganak na ititigo Nabi sallallahu alaihi wasallam idan na tingin na iman to na pusa ko tigyan isa mga masala barat na so kafir na miyag Islam si kumasa bulan Ramadan ulan Ramadan barat na kiyalo ka na Ramadan na miyag Islam so kafir na kailangan na so lamba ko puasa ulan Ramadan nakapusa niya no to. So una ano din nga pusa na din no to bayadan. Detare mo na miyag Islam si ko berat na puasa man to dawi man to na ayak ya pag Islamian na luhur. Na yung tamala lang de pengkaw magyang kutua kambuka na din no tumbukas kaniyan.
sa sitan butaman na ino kaso udo wad na doon mapamausay na mo sa ibu mga pagalitan ng mga ulama sa siyang butaman na hada wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.